Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namuhla nje sizokhuluma-ke ngokuphupha ugunde noma ugundwa ikhanda. Osibhalelile uthi mina-ke ngingumuntu olukayo kodwa esikhathini esiningi ngiyaye ngiziphuphe thole ukuthi ngigundile okanye khona umuntu ongigundayo ekhanda. Ngabe lokho kusho ukuthini? Ngithemba ukuthi usilandelile ngaphambi kokuthi-ke uyilalele impendulo. Leli phupho-ke alikho lihle, kumele ulisukumele. Ungangi-inbox-a nje ecele inamba yakho ugogo ozokwazi ukuthi ekusize ngaleli phupho. Kusuke lapho-ke kuthathwa amandla akho. Kahle kahle ngokwephupho amandla asekhanda njengoba bey'khipha ziphuma noma zingekho, lokho kusuke ukwehla, ukwehla amandla akho. Usuke wehlelwa amandla. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi khona abantu abakusebenzisayo okanye abakusebenzisela imithi abenza okungalungile okanye kunezitha ezama ngayo yonke indlela ukukunqanda zilwa nawe. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi hlampe usuba nanamaphupho ey'nyoka, amaphupho angalungile akhombisayo ukuthi wena uphila nabantu abangathembekile kuwena kodwa wena uy'tshela ukuthi bathembekile kuwena obatshena yonke into. Ungasi-inbox-a sizokunika inamba kagogo ozokwazi ukuthi ekusize. Unika amaphupho inamba nayo ikhona ungasi-inbox-a. Sicela ukuthi u-subscribe ukuze uzokwazi ukuthi-ke noma ngabe nini masifaka ividiyo lapha leyo mbuzo ozobuzwa kwi-comment impendulo isheshe ifinyelele kuwe. Usi-follow-we ku-TikTok, usi-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ukuze uzothola iy'mpendulo zemibuzo osuke unayo njalo ekuseni. Sale kahle.